College pun fibro season 4 teh akan ke berium tan pensai habe dapat kini kiba like tho exam nongka SSCGD mar mentak asngi ki pun bha ki message confuse bha te ki bon bha ki bomla are ban download ki admit card ki jongki mo nado mentak asngi mut ba nado ki ban tho exam la shai nado ki ban tho exam pra khandai ter te kimla are ban download mit card hapor baning ko ki la ban check ya ka city examination sei ki yo kanu tarik yo ki la ban check mo hadin mentap de kami ore to naga bunta kini ki ban sa de nadu khat pratrik cheneng itu menilai ya ap shamo kini yo notice nyen sayo notice kadai nek e gataw yo katam tibre te yung technical glitch nek e don ge yu nomor hagan nek SCGDM nadu ba la change kini ki agency ba penya exam kalau pair ba bun ma gi jingkulmar bun ba cancel bun ba postpone bun ba kumta te nang ong ere kat banam yo message po official website empat la arep no kumno kumno ta kiban tho exam la shai la lej te gitu la lej tum la le sure kin satip la shai nomor ba kanotis kamuan re por ba kimi te empat yo re du mentaro te kin hab lej be te ngin sapek ngin satip kiban tho exam pratarik hato cancel nem mar ba kat kum kane kanotis pe mo tho ba kibadai pra bat khandai and due to some technical administration reason CTGD 26 examination scheduled on 8 and 9 May is cancelled for further update please keep visiting ta la da visit gitu ki website mdon ere mo mdon ere ka bre jongo pra khandai te ka sami shibit ne sala shai ka tamti bre tamar ba gi bajengai te hammi no hablai ta te gini ki bande khandai tarik kin mi la shai gitu phap ap shwa ye ka bala shai ke ban jiang ans update te la dei ba cancel te phnap lej be la dei ba claim cancel phnap lej be la dei ba cancel mut ba phnap ap ye ka tarik ka thmai to kini ki boyo kumne bade ki dei tang gitu ki ba amlong re ban download admit card to mane don kumba shpo ko dei ngode kimla are ban download ya ka admit card ka jongki ka tho be yo atho kumne your city of examination is yet to be made live empat la are la check kanok ka jo check kanok jo umla are ban check kini bade khandai tarik pra khandai tarik ki khamtam apshwa to update la shai te ki bade khat prat khandai haneng te gitu mlele re pinandon por sitayo sayo notice sayo mlele ra te kade bitang ka technical glitch kan ne bi kumju hi tangi gine la da postpone ya bade la shai bla ski mod ba insai tarik athmai te yaisha ya ap empat la are ban tip mo kade na kai te ki bayo ya kan ko message ro kinang dei tang gitu ki bom yo admit card hapo ko website ngala dap check yo notification era te ya kabang yo notification ngala check kan ka website jongka obade jongka not is SSC NER te kiyo tang ke basan ban reu ba ki cancel hakane ka wei ka sentar kane be san ban reu cancel hane ka cancel hakane ka wei ka sentar kane ka Institute of Technology mo Scholar Institute of Technology and Management SITM go titanga go ti san ban reu ki cancel lanyang ta ki gui mdo notice ra te habe apshwa te la cancel sayo notice hangne mo te ngan so update habe de kane te wat nom ko kuslai wat nom ang sepej bila shai ka jia kumno ikumno da cancel rong insatip dong cancel ro insatip shilong ready be jagata tikiba khaprasnang te phiwan nom karki wanam ya be ka tre ka jong phi pen khre nam ta kanek exam man le tangi ne yimtep khresh bon